Luar Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabala snakerpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Ka Mizo Women Federation hagasngi palay jong katayo. Kalay potrik urusaw arajar pausan. Rakhe yaga jubli rupa hagba umentrang ba ka jila Mizoram. Ulal du homa ulawan kerpang ben Lyngkhuh yaga hagasngi kumukongsan. Haga digajing Rakhe ke Lyngkhuh Snem ka akusan jong Mizo meche insu i kompol ka barrel vani i sangi MLA kelawan ban Longkmie ka sembut kongsan. Lapan long ke jing Rakhe auditorium jeng North Eastern Council Nongrem Hills Chilong hakabar ke sepagnut ki Longkmie kumju ki Long kepabat ke samla Mizo ki besyong basa hanong ba Shillong kilawan menyeshim benta Chitraham. Ya kaktin la jong pindan kam ya kabakan kiu kaktin kasih kaktin la jong akan roy kan pa kakentin risau kadai bat kamut ya upanai basipo jong kasnem ha uni upanai kaladeiru kapor senrai ha kabakislading slasi kikup ya karong risau kani ka kentin risau kamurru ya ka metba jong ukhnam tudaya kan mau kendit ho lapan mi ta kapati CTV naga menta ka jingmentoi upat ba